Ngandirimbira nsenga musareshe. Hahirwa abasenga mu kuri no mu mwuka, igihe nikigera bazahabwa ubugingo. Hahirwa abasore bataramira Imana, bavuga ibitangaza Imana yabakoreye. Hahirwa abadamu bataramira Imana, bavuga ibitangaza Imana yabakorewe. Mana ngirira neza kukugirira abandi yo. Mana ngirira neza kukugirira abandi. Yo nisengesho ryawe. Mana ngirira neza kukugirira abandi. Sameni haleluya. 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 Reka ngusa. Ubu umugore ufira gukiranuka nka Antipa. Bazogufate baguhambire bakunige bakuziza gukiranuka wemera. Uvuge ngo sinzohemuka. Mwabasenzi mwe uzemere gupfa nka Antipa. Uko icyo bazoshaka kukwicisha uzocemere. Wemere upfe ari gupfane gukiranuka. Bakozi b'Imana muzopfe nka Antipa. Ngo ufite umugabo umwe wakiranukiye iwanyu. Ngo bararuha baramwica Antipa. Ngo kuko yahamije gukiranuka kwaje. Amen. Dio. Tao belas. Intumwa nazo zapfuye urupfu ruzira turindiriye. Abandi banesheje isi z'ukuri ariko natwe tugomba kunesha. Tukazahabwa ibyasezeranijwe hirya y'ubuzima. Uririmba neza cyane. Hari ubundi bwiza Daniyeli we yarigeze kubona. Ntitwanditinya kuri mwaritare yarebaga urisigo by'intare. Bita mugisha we harimo ubugingo budashira. Yarebaga urisigo by'intare harimo ubugingo budashira. Sameni haleluya. 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 Bima kasi heta keri deve. Nasanze abantu ndibaza basoma ijambo ngo baritekerezeho bahindure sebe ni mugi. Nukuri kw'Imana suko amateraniro aba ameze uko tubona ameze. Abari amateraniro afasha urundi rwego twosoma ijambo tukaryigeraho twarangiza tukavuga ngo turishire mu bikorwa. Daniyeli baramubwiye ngo urasenga Dariyo. Aramubwira ngo mu mategeko y'Abayuda Imana yahereye Mose ku musozi Sinayi ngo hari itegeko rivuga ngo ntiyakagira iyindi mana dupfukamira ngo cyangwa tuyirane. Turasoma itorero rya Pergamu ryose turirangiza ariko ngaho mfasha da bagweza mikrofone girisome ni byashiriwe Yohana ibice 2 umurongo wa 12 urarangiza wa 17 ngira ngo dusome mu izina rya Yesu. Amen. Haravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Pergamu uti ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi aravuga aya magambo ati nzahuba ko ari aho intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza izina ryanje ntiwihakane kunyizera. Ndetse no mu minsi ya Antipa umugabo wakiranukaga kumpamya wiciwe iwanyu aho Satani aba. Ariko rero mfite bike nkugaya, kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Balamu wigishije Balaki gushira igisitaza imbere y'Abisiraheli kugira ngo barye intonorano kandi basambane. Nawe niko umeze, ufite abakomeza inyigisho z'Abanikolayiti nkabo. Nuko wihane, kuko nutihana nzaza uri vuba, ndwanye abo mbatikure inkota yo mu kanwa kanje. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina risha ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Amen. Urakoze Imana iwereze umugisha. Amen. Tunejejwe no kuba muri uyu mwanya muri iki gitaramo
cyadufatiye ino twaje tudafite gahunda yacu kandi sinzi ukuntu kofi yangize kuko bibamo buke ntakuye gahunda ruguru kugira ngo namanemerera habiza bingora cyane ariko Imana yari ifite nk'umugambi Imana ihabwa icubahiro ubundi ndashima Imana ikidutije imbaraga mubiri wararushe cyane hariya baradukoresheje muri uyu muhana ngeze mu matorero menshi ariko ejo bundi hariya nibwo bwa mbere bankoresha kumva ndarushe hano kuko mugira amateraniro yoroheje ariko hariya barankoresheje kuko batangaga amasaha menshi kandi amateraniro ararambuka mubiri usa naho urushe ariko kandi nimba ari n'ubusaza imbaraga nke yadusigaranye turazikoresha uyu mugoroba zizabone kuruhuka ndashimira umuryango wa mwene data Sergo waducumbikiye kuva tuje kugeza uyu munsi amateraniro yararambuye tumaze kwemera za gahunda ndamubwira ngo sinzosohoka muno je niko nteye kandi uyu muhana ngufitemo inshuti nishi nozijamo naje gusurana ariko ari mwivuga butumwa yego iwanyu byararangiye ariko nzamanguma muno arabyemera Imana yo mwijuru muhereze umugisha mwinshi ndashimira komite y'abanyamasengesho bagize aka gatatu badutekereje bakakaduha kuguha ikibanza n'abantu bangana gutya n'iby'agaciro utakazi ntiyo kazirikana ariko n'iby'agaciro cyane mwagize neza Imana yo mwijuru bahereze umugisha mwinshi ko murawanga reka nanjye sinsubira kuvuga nshimiye abantu twagumye kubana barabatumire hariya n'ahandi kugeza n'uyu munsi barimo umuririmbyi Musuhuke n'abacuranzi kugeza n'uyu munsi ndabona turi kumwe namwe mwagize neza mu minota uko ingana ntababwiye bampaye tugiye kuganira ijambo kandi nditonda kubera ko ijwi ryarakwamye niri ryose muhaye mwumva ariko ntimwumvira kubera ko nazamutse cyane murumva gusa ko umwuka wera yabaganirije tugiye kuganira ijambo rivuga ngo iwawe niho hari icyicaro cy'ubwami bwa Satani ariko niwe ugomba kugisenya kiriya cyicaro Satani yashize iwawe niwe ugomba kugisenya niturangiza rero tuje gusenga Imana tubisenye niko Bibiliya yavuze ngo nzi aho uba kuko ariho intebe y'ubwami bwa Satani Satani agira ibyicaro bitandatu azabamo amaze kuba nko muri 4 asigaje 2 cyicaro cya mbere cya Satani yabaye muri Adeni uzobisoma muri Ezekieli igice cya 28 kuko yari umuserafi mwiza wahimbazaga ijuru rikanezerwa Imana iranezerwa ngo imare kunezerwa imukebera Adeni Bibiliya ivuga ngo umwambaro wa Adeni ngo yari amabuye y'agaciro abengerana inzahabu abari mashira rusofero icyo nicyo cyamuteye ubwibone ngo arebe ibimukikije arebe ukuntu Imana yamuhaye agaciro ngo arebe ubuturo abamo umuntu wabaga mu gihugu cy'inzahabu kandi wenyine aravuga atari kuyimana niki itankoreye igisigaye aravuga ngo ndazamura intebe yanje ngo nishire iburyo bw'Imana Imana iravuga ngo nzokumanura ngo nkwise kundi bayisi uwo ni wo munsi yirukanwa mu cyicaro cye cya mbere ava muri Adeni avuye muri Adeni araza ngo arema icyicaro cya kabiri hariya aha hewani mu kirere kiriya cyicaro yakiremye kubw'impamvu zigera nka 3 impamvu ya mbere ni ukugira ngo afate amasengesho y'abasenga ntazamuke ngo aje imbere y'Imana urwo rugamba Satani azarurwana impamvu ya kabiri ngo ni ukugira ko nabona uracumuye
yama yirukanka aje kukurega imbere y'Imana. Vuga ati suri yuri mu kwiratana, reba ibyo yagiyemo, aje kukurega imbere y'Imana. Impamvu ya gatatu ngo abaye hariya kubwo kugira ngo rya jambo Paulo yavuze mu Batesalonike ba 2:4-16, aravuga ngo ubwo umwami ubwe azamanuka ava mu ijuru arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi ry'impanda n'akamu ka marayika ukomeye, ngo nuko abapfiriye muri Kristo bazabanza kuzuka, natwe duhere ko duhindurwe tuje kumusanganira mu kirere. Satani ari hariya ngo azarwanya itorero rireke guhura na Kristo. Amen. Icyicaro cye cya gatatu ni nico ngarukiramo. Ya diprowinze hano ku isi. Ahangaha arekurira amapepo. Satani aravuga ngo itorero ntirigomba kuba iryera. Bazoza bahimbaza baramye ubwiza bw'Imana bumanuke, aravuga ngo ntibikunda. Reka nkora strategy bari yabo guhimbaza no kuramya, nzofata banje buzuye imyuka y'abadayimoni bashiremo, baza baja kuzimya ziriya mbaraga. Aravuga ngo yore kuri abanyamasengesho bose bagasenga bo kwerekwa bosenga ibitangaza bikaba. Kiriya cyicaro singomba kukirekura. Semeni haleluya. Kiriya cyicaro singomba kukirekura, ngomba kukigiramo abanje kugira ngo bavangira abanyamasengesho, ataja kuvuka mu imbaraga ziriya mbaraga zigakora ibitangaza. Ngo areba abayobozi abona bo yobora arabera bose, itorero ryoguruka rikaja mu ijuru. Afata abayobozi azanamwe intumwa ziwe za shitani zo kugira ngo ziza zija gukoroga baraza bace kubiri ntibavuge cyo kimwe kugira ngo itorero rireke guteza imbere. Cyo ni icyicaro cya Satani gituye aho ngaho. Warangiza areba mu mago yacu, abona yo turekurira amago, abagabo n'abagore bakaganira neza n'abana babo. Irugo rugo rwoguruka umunsi umwe impanda y'Imana ivuze rukama rugenda. Azana abadayimoni barinjira mu mago, barabakingurira batanga karibu, barasesera baricara. Barema intambara, abagore ntibumvikana n'abagabo, abana ntibumvira ababyeyi. Ahuri niho hari icyicaro gikuru cy'ubwami bwa Satani. Pergamu muvuga ngo Bwana sifiwe. Amen. Pergamu ni itorero rya gatatu Yohana yeretswe ari ku karwa ka Patimo. Kuko izindi ntumwa zose zarapfuye, ariko wa munsi Yesu amaze kuzuka ngo asanga Petero na Yakobo na Yohana na Andrea ngo nasi Zebedayo bayo baroba umunsi Yesu apfa basubiye ku nyanja, ngo azuka biyereka iminsi 40. Muri ya minsi 40 ngo yagiye asubira kubagarura abakuraho bagiye. Nubu dufite abantu barambiwe basubira ku nyanja, abasenzi benshi basubiye ku nyanja, abayobozi benshi basubiye ku nyanja, abavuga butumwa benshi basubiye ku nyanja. Yesu ngo agenda biyereka, yiyeretse Petero ngo yasanze bomoye ubwato bukeye mu gitondo, nta kintu bigeze bafata. Arababaza ati se hari icyo mwafashe? Baramubwira ngo yaye. Arababwira ngo nimusubize urushundura iburyo. Baramubwira ngo kumanywa ntiyaza harobwa, injanga ntizoza. Ariko arababwira ngo nimubikore. Barabikora basubiza iburyo ngo baterere, bafata ifi nyinshi, ngo bagire ngo bararengeza urushundura rushaka gucika, barembuza yandi mataraza babagaburiraho. Petero ngo asiga abandi aroga. Yohana ngo abwira Petero ngo ndahumutse ndamumenye, ngo menye neza ko ari umwami Yesu. Petero ngo yari yambaye ubusa arakenyera, ngo aroga asanga umwami Yesu ku nkombe, ngo ashika asanga hacanga umuriro batamenye wawucanye hokeje ifi batamusigiye, yokeje umutsima batamusigiye. Petero ararya ngo amare guhagara nezerwa, aririmbiye indirimbo yo muri wokovu. Aravuga ngo Mwokozi wetu anatupa furaha duniani, atuongoza kwa neema na anatushibisha. Aranezeza, aravuga ngo tazama yupo pamoja nasi, neema haitaisha kweli. Haleluya. Oh Bwana sifiwe. Atukuzwe. Ngo bararya, ngo bamare kurya, abwira Petero ngo igihe cyawe kirageze, ubwo ngo utakikenyeje ngo ugenda ushaka.
bagiye kugukenyeza abandi ngurambura ibiganza amaboko bagukenyeza bakujana aho bashaka yaramubwiye urupfu Yohana ngo aturuka inyuma Petero aramubaza ngo nahuriye umuvuze iki aravuga ngo se novuga ngo ntagapfe bigutwaye iki Yesu abaravuze intumwa zirapfa ndihuse Yohana arasigara Yohana yahuye n'ibigeragezo byinshi simbibabwiye reka mbabwiremo bibiri kimwe muri ibyo byari bine kimwe muri ibyo ngo baramukaranze mu ngungura y'amavuta baramutogosa gusa ntitwobyumva baramuteka firiti barakaranga barapfundikira amavuta aratogota buriya ibitubamo hari abandi bagabo babizize bidasa n'ibitubamo amen Amen. bidasa nuko wobwira abandi ngururuka ngo jewe ngiye gusimbagurika bidafite gahunda kugira ngo kamera ikubone iguterere ku isi siko bisa semeni haleluya Haleluya. parine Ndio. ne fela sopela Kaola osi. Mani himbazwe cyane. hari abagabo bashinyirije bemera guhara amagara kubwo gupfira Kristo Kono ukuri kabisa. Atukuzwe. baramukaranga arahindagurwa mu ngungura ngo bamare baje gumena kama gasimba gasa nakavuye kwiyoza muri douche umubiri wasizwe amavuta wayo wa mukayangana bataka gahungu tuzokagira gute baravuga ngo tumute ku karwa ka Patimo hari ibibazo byinshi bishobora kumwica ngo hari y'inzara hari y'irungu hari y'imbeho ngo habaga inyamaswa z'inkazi zavaga muri ya nyanja ngo zizomurya zageza zidakota kazuba amabuye yarahari niyo Yohana yarabamo ngo arashobora kuvamo inzoka z'ubusangwa zikamukoma gapfa ngo cyangwa umuyaga wo kukarguvuye mu mazi uzamuhuha kuko adafite umukurayo ntanzu akayura ruhapfe ariko Bibiliya ijimbwira ngo mu munsi w'umwana ngo mba mu umwuka wa Yesu Haleluya. umwuka wa Yesu abo twari kumwariya nababwiye ahuzuva narababwiye ngo uzuva ku rutare tukaryama tukihenangura birije ivuga ngo Yohana ngo agaburirwa n'ibikona bikaza bimuzanira imigati n'inyama nta kindi kintu kigira amerwe nk'ikinyamujongo ariko nico cyaza kizana imigati n'inyama kikamuhereza akarya ngo arangize yumva ijwi rimubwira ngo ngiye kuganira nawe Yohana we amen Mani habwe icubahiro. haleluya Haleluya. ijwi riramubwira ngo tega amatwi ngiye kuganira nawe kandi ngo yageze aganira n'ijwi ryituza uriya reka mbibemerera hari igihe Imana yoza mu rusaku ikavuga hari igihe Imana yoza twese twizindura ikavuga ariko cyane cyane Imana iziza twitonze twicaye duhaye dutekereza kuri uyu muririmbyi yavuze ngo anongoneza sasa rohoni wangu karibu naye ninatulia ananitia nguvu baraka za mbingu daima nitakaa kwake Yesu. Haleluya Yesu. Tuwezi mani chubayu. Haleluya, haleluya. Anongoneza sasa roho. Icho ndicho gihe tuzatwumva ijwi ry'Imana. Ri ose vao keliba. Musumwe Yohana Eliya ngo yararitegereye ngo yumva ko haza guhinda kw'inkuba zirakobetagura ati noneho yamanije mu nkuba ngo ategereye yumva ntajwi ry'Imana riri ngo haza umuyaga wa serwakiruka zamukubita ibiti n'amabuye ngo ategereye yumva nta Mana irimo ngo yumva umuriri kuhinda arategera ngo yumva nta Mana irimo ngo mukanya yumva hari mu ijwi ry'ituza ngo riraza riramwongorera riramubwira ngo Yohana genda usubireyo ijwi ry'Imana riza dutuje duhaye dutekereza ku mbaraga z'Imana Mana himbazwe ngo rirangiza riramubwira ngo fata urupapuro ndio ngo wandikira amatorero arindwi yo muri Aziya Yohana we ngo arangiza aramubwira ngo ubwire Pergamo ngo nzahuba kuko ariho icyicaro cy'ubwami bwa Satani kiba Pergamo ngo bisobanura ngo nahagaragara ngo ahirengeye hagaragara tuzi ko Imana iri mu gukoresha abandi bagaragara cyane niko tuzi Pergamo intebe ya Satani Imana yabwiye Eliya yabwiye Yohana Imana Yesu
Imana yabwiye yahaye message Yesu aha marayika aha Yohana aramubwira ngo nawe uhereze mchungaji mkuu wa kanisa, umuyobozi w'itorero, ngo umubwire ngo warapototse, wacumbikiye ubwami bwa Satani mu itorero. Ndio. Amen. Amen. Tawe tuvuze. Ariko aramubwira ngo wazanye ubwami bwa Satani ubukura hanze, urabwinjiza mu itorero. Mwabusirimbiyeho, mwabuvugiyeho saruga, mwaranezerewe, nyamara ngo murabutunze. Ngo yarafite ibintu bibiri bari barubakiye. Ijambo rya mbere ngo bari barubakiye imana z'i Babeli. Bari bagira za Bela, za Kuna, za Nego, bari uzumva ngo babidinego. Nono barazizana barazishira muri Pergamo. Ngo barasubira bubakira imana z'Abaroma, barazizana bazishira muri Pergamo. Ijambo rya gatatu aramubwira ngo ufite abahanuzi b'ibinyoma bameze nka Balamu. Amen. Amina. Abahanuzi b'ibinyoma bameze nka Balamu. Ngo bameze nka Balamu. Ngo yigishije Abisiraheli. Balamu yaraje ngo agiye kuvuma Abisiraheli, Baraki yamutumiye. Ngo amare gushika asanga Abisiraheli hari ukuntu bageza bubaka mu butayu, bakazana ihema bakarishinga, bamara bakarigota, inzu zitatu iburyo, inzu zitatu ibumoso, inzu zitatu imbere, inzu zitatu inyuma. Kwari imiryango 12. Barangiza Imana ngo ikaba muri rya hema, igicu ngo kikamanuka kigatwikira ihema, Imana ngo ikaribamo. Mose ngo yageze azagasanga rya hema y'Abisiraheli bamugoraga, yamara gushika ngo akaganira n'Imana, Imana ihaye ivugira muri ya nkingi y'igicu. Balamu ngo amare gushika ngo abitegereze, ngo arangiza Imana ibaryamyemo. Haleluya! Haleluya! Arangiza Imana ibaryamye. Ndio. Ngo arangize agire ngo abumbura kanwa, yabahaye imigisha 9. Reka mbabwire mu 3 izinezeza. Uzosoma igice cya 32 uzoyibona. Uwo munsi ngo yazabumbura kanwa kama bahumugisha, ngo abahereza imigisha 9. Umugisha wa mbere ngo yarabitegereje aravuga ngo n'ubwoko butaza buvumika. Kuyaye ngo bufite protection ndi wo buvuma ngo bikunde. Ngese ninde wovuma b'Imana itavu? Abera b'Imana n'ubwoko butaza buvumika. Nukuri. Nyanukuri kw'Imana. Nubigerageje wese ntagubwa neza. Barakati ndatanga uvuze gute? Nakuzanye ngo bavume none ngo n'ubwoko butaza buvumika. Irya kabiri ngo asubire. Aravuga ngo ndamwitegereza ngo ariko su. Ngo ndamureba ariko ntandi hafi. Ahanura Kristo uzavuka muri. Ngo asubire aravuga ngo baryamyemo, ngo ameze nka kurya kw'intare y'ingore ngo ibunze mu byana byayo. Ninde woyishomboroza? Nta wo ruhashaganya Abisiraheli kuko intare ya Yuda ngo ibaryamyemo. Amen. Amen. Tapara. Bibiliya yarambwiye ngo amare kunanirwa kubavuma, Balaka aramubwira ati none wanze ifaranga. Balaka kazagira ngo ashaka uko arya ifaranga gusa. Mwuka w'ibiguzi. Hari imbaraga zikome twagiriwe na Yesu, hari uburinzi bukomeye duhabwa buri munsi, ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we, haba mu zago ndetse no mu makuba, aturindisha Rekeraunga. Wesi mani chubayo. Sameni haleluya. Haleluya, haleluya. Aravuga ngo ibintu ni bibiri. Balamu aramubwira ngo Abisirayeli bakunda kurya. Uzokora ibirori. No mara uteka ibyo kurya.
numara ugenda ubazane barya ibyo kurya byaterekerewe ibigirwamana nabo bazaba batandukanye n'imbaraga z'Imana bakunda kurya byo sindi pendekeza mu ryumve abisiraheli bakunda kurya hari abishwe n'ibyo kurya icya kabiri aravuga ngo abisiraheli bagira akageso k'ubusambanyi ngo uzane abakobwa baba Moabu zo basukemo ngo bazama babasambanya nibamara imbaraga zibashire ngo arangize Balaka arabikora bama barya bama basambana Imana ibwira Mose ngo ndatangaye ngo ugende uterenya abisirayeli yose imbere y'ihema ngo numara ufata abagabo bakoze bene ibyo ngo ushinge ibiti by'imishito numara ubamanike ku manywa ngo kuko nibivume mu bisirayeli kandi ngo bazaniye iteraniro ryose ubuvume. Amen. Amen. Gandiri mbira musungo zambi za kisirisiri. Sabuni ni nyingi kule madukani, kuna za unga pia za kipande, moja maarufu nasikia omo, Sanilaiti pia Rexona. Hizo sabuni hufua nguo, pia hutumia kuoga mwili. Sijaiona iliyo na nguvu ya kuosha dhambi. Damu ya Yesu iliyo ya samani, inayo na nguvu ya kuosha dhambi. Semeni haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Paola. Osafe. Josi icyaha cyo korora. Retani wao siloge. Si cyo korora. Zambi zako za kisirisiri. Zambi za kisirisiri zo mwibana. Ngo ni sumu sana kuliko ukimwi. Haleluya. Mose ngo arabahamagara igihe ari muri urwo rubanza babona umuhungu umwe wo mu Isiraheli agobokanye umukobwa yamamwijirana mwihe yamamucisha kumukuta no gucya mwijirana mwihema bakiri muri meeting. Hofu ni mwene Finehasi aravuga ngo ndatanga turi mu rubanza rw'Imana rw'ibibyaha none uyu nguyu ariko arasubira kongera ibindi byaha hejuru ya bya bindi yamatora icuma aramukurikira ngo amare gushika mwihema tagususumira aramukubita neza rihamana n'ubutaka ngo arangiza Imana iravuga ngo ndahagurutse twese Imana icubero. Haleluya, 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 haleluya. Ndahagurutse erega muri Isiraheli aracyari abagabo. Wow. Muri Isiraheli aracyari abagabo bagifite bene uwo mutima nageza ngira ngo bose babaye bahoho kombe aracyari abagabo. Imana irafuha iravuga ngo Fene yangiye kuguhereza isezerano ry'ubutambyi ngo ntirizava muri uru rugo rwaso ngo kubera ikitendo ukoze uyu munsi ukuyeho Isiraheli muri abuse. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Anishimwe. Amen. Mbonye umugabo ngeye kumurema amasezerano. Kombe Isiraheli iracyabitse bene aba bagabo. Ndio. None nimushaka abagabo bahagarara mu cyo ngarangiza uwo munsi mbwiga yamimanuka ikubita abandi 24,000. ubwo Finehasi yakoze ico ngo abantu bahaye bapfa ngarangiza Imana iravuga ngo nunamuye inkota ngo kubera Finehasi yeme nimutega amaboko turebe ko twokuna muri inkota. Haleluya, haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Ya mwana burya yaririmbye ngo hari igitondo cy'ubugingo nari ngiye guhindura teme ngo mbabwire igitondo cy'ubugingo nabazakibamo nivyo bazaba bafite gitaramo kizotaramwa n'abagabo bera n'abagore bera. Hari igitondo cy'ubugingo ico gitondo kizaba gihebuje zabona na Yesu kizataramamwo n'abera bose zabawe na Yesu gitondo
abo bose barinze kwizera kwabo nimbabona tuzaririmba 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 Finehasi ngo asenye icyo cyicaro cy'ubwami bwa Satani. Balamu yari yahaye Balaki ngo amanure yica ubwoko bw'Abisiraheli. Asenya ziriya ngeso zose zari ziri muri ye. Azikuraho. Ngo arangize marayika abwira Yohana ngo ubwire mwungeri w'itorero ngo kandi afite aba Nikolite. Nikola yari umushemasi wapototse. Ngo arangize yamarema igikundi cyo kugaruka kurwanya abanyitorero. Kubiri mukumbera ari mu gusohoka se ari mu kugira gutya yarangiza akama yiremera abandi bamufasha urugamba. Ngo barangize ngo bigisha abantu bo muri Pergama amagambo agera nko kuri 3. Ijambo rya mbere ngo barababwira ngo Yesu nawe tawubaho, ngo twizera ko Yesu ari umwuka, ariko Yesu turi mu gusangira tukamukoraho ngo nawe nibigirwa mana nk'ibindi, ngo bari bazasenga amabuye bagasenga ibiti, abamusenga nawe bari mu gusenga ikintu gikorwa. Yesu ntabaho. Icya kabiri ngo barababwira ngo ubuntu bw'Imana bwarabonetse budukuriraho ibyaha, ngo nta cyaha kikibaho. Barabyorosha babimara ubukana. Icya gatatu ngo barababwira ngo twebwe tugomba gusenga Imana nk'umwuka, ariko ntidusenga ibyo abantu bashigikiye. Inyigisho ngo zamazisesera abantu boroherejwe ngo ibyaha ntabibaho. Mwebwe ko muragira ngo byokoroha se? Ayi wewe none nyine ka pastor agaguruka agatangaza akavuga ngo uyu munsi nta cyaha gihari muri uru rusengero. Kurabona abantu bose bogira gute? Bo binyamaswa. Shemasi wapototse. Barababwira ngo nimuze tureme igikundi cyo kwamamaza inyigisho z'ibinyoma. Ngo arangize Yohana aramubwira ngo aburabagira. Bicaye muri. Ariko aravuga ngo hari umugabo kunda witwa Antipa ngo wiciwe iwanyu ngo hayazira gukiranuka. Antipa ngo yarataramye ataramira muri izi ngeso aranga kwiyanduza. Baramufata ngo abagira iki bari bagira ikigirwamana cyabo kinini, bari baragitoboyemo umwobo munini w'impako. Noneho baje kwica umuntu bene uwo bakama bamushogekamo bamara bagakomeza munsi yacu. Baramufata Antipa bamushogekamo ngo bamare baratsa hano munsi. Arasha ahira muri cya kigirwamana cyabo ngo bari baracuze cy'umuringa. Aratogota urguya n'uruhotsi biramuzabiranya araruhara cikana. Marayika abwira Yohana ngo ariko mfite Antipa ngo umugabo wiciwe iwanyu kabisa ngo areka hayaza. Haleluya! Haleluya! Mfite Antipa umugabo ngo wiciwe iwanyu azira gukiranuka. Nombe wa Isakari Grovaya. Gandirimbira nsenga musareshe. Ode samaga. Ayigwa basenga mukuri no mu mwuka. Igiye nikigera bazahabwa ubugingo. Ayigwa basore bataramira Imana, bavuga ibitangaza Imana yabakoreye. Ayigwa abadamu bataramira Imana, bavuga ibitangaza Imana yabakorewe. Mana ngirira neza kukugirira abandi yo. Mana ngirira neza kukugirira abandi. Yo nisengesho ryawe. Mana ngirira neza kukugirira abandi. Sameni haleluya. Haleluya haleluya. Reka ngusabe ubu umugore ufira gukiranuka nka Antipa. Bazogufate baguhambire bakunige bakuzeza gukiranuka wemera. Uvuge ngo sinzohemuka. Mwabasenzi mwe uzemere gupfa nka Antipa. Uko icyo bazoshaka kukwicisha uzocemere. Wemere upfe ariko upfane gukiranuka. Bakozi b'Imana muzopfe nka Antipa. Ngo ufite umugabo umwe wakiranukiye iwanyu. Ngo bararuha baramwica Antipa. Ngo kuko yahamije gukiranuka kwaje. Amen. Bio.
belas intumwa nazo zapfuye urupfu ruzira turindiriye abandi banesheje isi z'ukuri ariko natwe tugomba kunesha tukazahabwa ibyasezeranijwe hirya y'ubuzima uririmba neza cyane hari ubundi bwiza Daniyeli we yarigeze kubona yarebaga urushigo by'intare niba mugisha we harimo ubugingo budashira yarebaga urushigo by'intare harimo ubugingo budashira samedi haleluya 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 bima kasi heta keri devega nasanze abantu ntibaza basoma ijambo ngo baritekerezeho baryumve ni ukuri kw'Imana si uko amateraniro aba ameze uko tuba tubona ameze aba ari amateraniro afasha urundi rwego twosoma ijambo tukaryigeraho twarangiza tukavuga ngo turishire mu bikorwa. Daniyeli baramubwiye ngo urasenga Dariyo, aramubwira ngo mu mategeko y'Abayuda Imana yahereye Mose ku musozi Sinayi ngo hari itegeko rivuga ngo ntiyakagira iyindi mana dupfukamira ngo cyangwa tuyirane ngo kuyi Imana yo mu ijuru gusa. Ngo bamare babagabo baramubwira atari kwigitangaza uri umunyagano w'umuyuda wavuye Yerusalemu uri kuraja kuzana yandi mangetengete hano wewe. Arababwira ngo dufite Imana tutopfa gukaburira imbere y'abanyamahanga. Haleluya haleluya haleluya. Bibiliya yarambwiye Daniyeli we ngo bamushaka impamvu ngo impamvu irabura baravuga ngo impamvu twayikura ku mategeko y'Imana ye muzoreka impamvu bazozikure ku Mana yacu tubakazikure ku bindi badushake batubure impamvu bazikure mu gitaramo impamvu bazikure mu gutanga igice cya 10 impamvu bazikure mu gusenga impamvu bazikure mu kuvuga ubutumwa buri mukuri no mu mwuka bazokura impamvu ariko ntibagakura impamvu kuyandi ku bindi bidukikije. Baravuga ngo ibikikije Daniyeli ntabayo ntiwo musanga ayagiye gusinda ntabayo ntiwo musanga yagiye mu buraya ntabayo ntiwo musanga yagiye gusenga ibigirwamana ntabayo batesabayo ngo abi imbere y'Imana bataho tumuvuge ngo dusenge Dariyo azamwicira wenyine nasenga Dariyo Imana izomwica nasenga Imana Dariyo azomwica. Arazobabwira Dariyo ngo icubahiro cyawe twakeneye kwiyidora yose ya Babeli dupfukama tukaza tukurana wowe ndi wabikunda umwami w'isi yamababwira ngo ndabishaka andi kusinya arasinya amategeko y'Abamedi n'Abaperesi ntiyageza avuguruzwa kabisa ngo bamare gusinya gutya ngo Daniyeli amenya ko urwandiko rwashizweho umukono Daniyeli kabisa ngo yamayirukanga arasesera mu cyumba cye ngo akingura inzu y'amadirisha yerekeje Yerusalemu mugabo kuntu amaze ngo arapfukama bama basanga ariko aruzuzwa Imana icubero. Haleluya basanga karuzuzwa amen himazwa Yesu kuba karudayi ngaruka z'abakarudaya. Daniyeli mugabo kundwa n'Uwiteka tiyigeza hemukira Uwiteka Imana ye habe no mu byago yakomeje kwirinda yaraziwe ko ariyo yica kandi gakiza iryawe ijya y'urukingo by'intare yara irujugingo Imana ye yasaganiye bikunda ko bamujugunya mu bwobo bw'intare arabiga we n'isi kuzimu kandi ntiyikurayo ijya y'urukingo by'intare yara irujugingo samedi haleluya haleluya dio mugabo ukundwa n'Uwiteka Daniyeli we profe na pos Imana ye yasaganiye muhararuse ikunda ko bamujugunya mu bwobo bw'intare ayiwa we Misiri kuzimu kandi ntiyikurayo ijya we ikigo cy'intare yara
reka soze ya minota yanyu shimwa Yesu Bwana asifiwe sikabanya gatatu nti mwozokora nkaveye niyo nabonye izirambuka noneho tukaza tukama tubwiriza ibyo duhaye twumva birimo neno la Mungu tamu Bwana asifiwe atukuzwe milele ariko muzomenyeshe uko ndava hano ngenda nkahandi nkabiri umva icyo Bibiliya yambwiye ngo Daniel akazavuga ngo Imana nizishiri kuzimiga kurayo Daniel iracecetse ariko irashobora gusa naho izuye abakarudaya bagakorwa n'isoni ariko inzandiko z'abamedi n'abaperesi ntizompungabanya ngo mve ku musimamo w'Imana nataramiye Yerusalemu napfukama tukuzuzwa twapfukama tukandika amandiko twapfukama tugashamburiye ngo nitumara tuyireke ngo tuje gupfukamira ibigirwamana ese izi impando zacu zizokomera aravuga ngo igisubizo reka ntarama shamburia pi tao ke tao sike breta haleluya haleluya pas pio elofel topera kiras Bwana sifiwe atukuzwe Yesu ariko muzomfashe twange shitani ndimukumva mwanze kandi nawe arananga niko ndimukubwira abantu ubafite umugambi yomfata kwa mahotora akajose nanje nimushobora naje ngahotore kubera ikiwe wagize se ngo ni Imana zahotoka zumukubita gutya gakwitika haleluya Yesu baraza babwira umwami ngo Daniel karasenga ngo uje kumva ibitangaza karuzuzwa yasaze hari muri za rugahari ati mugende mu muzane ngo bamushitse umwami aramureba ngo ashaka kumurwanirira baranga kuko ntiyaramwanga ngo bamare kumunanira aramubwira amuherekeza ijambo rizarinezeza ngo genda Imana yawe wakoreye ngo irashobora kukurinda Imana yacu twakoreye tiyo tishobora tizemera ko turengana nubwo yotinda kudusubiza ariko amaherezo izatabara tiziceceka ngo igaherwemo w'abadayimoni bayiseke bavuge ngo yari yarasaze none elopelafo tamunezero n'ibyiringiro wari ufite wibuke marayika wamanuwe no kugutabara muri rya joro ncitse intege wihebye subirana wibuke marayika wamanuwe no kugutabara muri rya joro ncitse intege Wesimani chumero toka katika jina la Yesu taofera mielaso kaosi Marie fatusa mwizina rya hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini uyafanye hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini gasoze nsigaje minota 5 noneho Bibiliya yarambwiye ngo ku munsi wa karindwi sirya joroga Bibiliya zibikurura inyigisho za bineza zivuga ngo ku munsi wa karindwi umwami ngo aburi bitotsi ngo aburi bitotsi aravuga ngo uyu munsi nti gucuranga sindya iki gihugu nasanze kibuzemo umugabo ukomeye ati sino ruhandya ntaramenya amaherezo ya Daniel intare koko nibazara muri bimenye ariko sindya abacurangaga ngo mbere yuko aryama nti muza gucuranga ngo arara mu kajonjobero Imana yamukoze mu bwonko kubera umugaragu w'Imana Daniel arama kare ku museso ngo ariruka ngo ashikara amagara ngo Daniel mugabo ukundwa n'Imana ngo yama yumva aritabye ngo karama Daniel atariko no ndatanga Daniel iminsi 7 ubana n'intare uri kuritaba ngo karame yamavuga ngo karame mwa ariko data ni mwiza bacu hari umunsi wangirenta abantu baza bagira ngo akuka kadushizemo ariko gutya bakumva turavuze ngo karame ukuri kw'Imana yama mubwira ngo vamo amukuramo dafite habe n'urukonda ntaho inzaraza z'intare zamucaratuye ya haleluya ari musima shimwa Yesu ngarangiza aravuga ngo muzane barya abagabo bishari ngo mubazanane n'abagore babo abagabo bakoze inama y'ishari n'abagore bafatikanije ngo n'abana babo mu miryango yabo ngira tuje kubagaburira intare bama basanga Imana yagaruye amerwe y'intare yose kandi gazirashonje zigize iminsi 7 maze ngo zirabarya ngarangiza aravuga ngo hashimwe Imana biduye ku umwana w'Imana
daniyeli bwapimaga ibirometero 360 ngo bwose aho ntwarira bwari okare 90 bwose aho ntwarira ngo buramye imana ya daniyeli ngo arangize bose barapfukama ngo bava kuri dariyo ngo bapfukamira imana ya daniyeli baravuga ngo iyi niyo mana. Yohana ndashoje abwira Pergamo arayibwira ngo abazihangana bakanesha ngo bazahabwa ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ngo bazahabwa kuri manu yahishwe. Kambabwire manu yahishwe gira sose. Bwana sifiwe. Konkunda Yesu manu yahishwe. Manu yahishwe ni Yesu bari ko bavuga. Abisiraheli barayiriye bijya byasuraga umubiri wa Kristo uzoja ku musaraba ngo bayirya imyaka 40 irarangira. Bwa kabiri abigishwa ngo bayisangiye na Yesu wa musaha yabasezera mu cyumba arababwira ngo nimuze dusangire mu mwere kuri iki gikombe n'uyu mugati ngo arangize Yesu aragenda arahishwa. Yesu arababwira Yohana abwira Pergamo arayibwira ngo abazihangana bakanesha ngo bazahabwa kuri manu yahishe. Umuririmbyi yaranejeje aravuga ngo kandi inkovu z'imberere ngo azaza zikiriho kandi abacumiswe bose bazazinezerererwa. Aravuga ngo manu ubwo tuzazireba bizishimo bizatwica. Umunsi umwe Yesu azaza nukuri kose Yesu azaza ahagarare hariya mu bicu ahamagara abagabo batiyandusha ahamagara abagore batsinze imbaraga zibigirwamana ahamagara abahungu n'abakobwa nitumara ngo tuguruke tumusanganire mu kirere nihamara ngo mu kirere azahakorera ibirori bibiri. Twese Imana icyubahiro. Haleluya haleluya haleluya. Kirere cya Yesu nyakirindwi ngo tuzoba duhaye tugerwa imirimo. Umurimo utakoranye urukundo tuzawuhemberwa. Umurimo utakoranye urukundo tuzawuhemberwa. Umurimo wakoranye urukundo ntiwuzahemberwa. Nyuma yo gupima iyo mirimo myiza dukora, nyuma yo gupima iyo mirimo myiza twakoze, Yesu azozamuka n'itorero rye aje kurikurika mu maso y'Imana, aje kurikurika mu maso y'Imana. Haleluya haleluya. Imfubyi imwe wafashije uzoyisanga iruhande rw'izina ryawe. Katika jina la Yesu. Umupfakazi umwe wafashije uzosanga yanditse iruhande rw'izina ryawe. Ingorwa imwe wagaburiye uzayisanga yanditse iruhande rw'izina ryawe. Muri cya cyumba cyo gupimirwa imirimo bazane balance ngo nibarangiza Yesu ngo atwijirane mu cyumba cyo kutugorora kabisa. Ngo namara fata muririmbyi agazavuga ngo nitumara kugerayo azaba guhobera azana la Yesu tuzimisaya. Yego da uraho wa mukunzi we, uraho bwoko bwanje, nori byicaro muruke anesheje wa mugome. tuzo muri cya cyumba tuzoba twapimiye imirimo agiye kutugororera. Edi zamuka namara ngo abanza kuramutse aguhobere ngo muhose bisane narangiza akubwire ngo imirimo ni imfubyi guhagaze iruhande, ni yuyu mupfakazi guhagaze iruhande, ni yuriya wagaburiye bwanze guca, ni yuriya wishuriye inzu bwanze guca. Ngo namara kubwire ngo genda wicare namara hamagara. Twese Imana icyubahiro. Yohana yavuze umunsi umwe aravuga ngo mbinguni kutakuwa mshangao kabisa kabisa. Wageze kugira ngo nawe uzajayo numara uburi izina ryawe ngo habeho gutangara. Numara ngo bamwe bazaza bavuga ngo se twebwe ndi wari utuzi atese ryari. Bwana sifiwe. Atukuze Yesu. Atese ryari. Aho ngo twahanuraga mu izina ryawe atoya ubwo buhanuzi sinabwumvise. Ngo twavugaga kuri za ruga mu izina rya ati sinazumvise. Twafashaga ntitwigeze twumva imirimo y'uburyari rode zaoka. Ariko hari abakoze neza Yesu azatugororera namara twambika amakamba ayadutambirize ku mutwe ngo namara tubwire ngo leo ngo mbahanaguye imibabaro yose mwagiraga kabisa ngo tuzohabwa kuri Imana yahishwe. Bicubahi. Ijambo rya kabiri Bio aravuga ngo tuzahabwa izina ryera ngo ryanditse kwibuye ngo ritazwi n'umuntu wari we wese. Mu rukiko rw'Abaroma abagabo babiri bageze baburana, mwamara kuburana bakabasohora bagasora urubanza uwatsinze bageze bafata ibuye ryera bakaryandikaho izina rye
bamara watsinzwe bakafata ibuye ryirabura bakaryandikaho izina rye bamara bakabahamagara nta kundi kubasorera urubanza iyo winjiraga ukabona bagusingirije ibuye ryera wagaza wama wirukanka ukavuga ngo urubanza narutsinze iyo wabonaga bagusingirije ibuye ryirabura ryanditseho izina ryawe wagaza uvuga ngo natsinzwe Yohana aravuga ngo tuzohabwa amabuye ngo yera kandi ngo yanditseho amazina yacu jambo ry'Imana ridufashe Baba mtakatifu Mwenyezi Mungu wa zamani zote, neno lako ni tamu Jehova, kimbilio lako. Ninde wasanawe Mwuka Wera w'Imana. Erega ijambo ryawe ni umutsima ukiza ubugingo. Waravuze muzariryaho wese ntazapfa ukundi. Kandi Yesu urakoze kutwibutsa, urakoze kutugenderera Mana. Urakoze mwami Yesu Kristo mwiza we. Erega urugendo turimo ntabwo rworoshe. Rurasaba imbaraga zo Mwuka Wera, rurasaba imbaraga z'amasengesho, rurasaba imbaraga z'ijambo rihagije, rurasaba kubitekerezaho neza cyane. Ngwino mwami Yesu ngwino, ngwino mwami Yesu ngwino, ngwino dushoboze databuja. Hakenewe abasore barika batwebwe buzuye imbaraga z'Imana, hakenewe abadamu barika babuzuye imbaraga z'Imana, hakenewe abashumba barika babuzuye imbaraga z'Imana, hakenewe abanyamasengesho buzuye imbaraga z'Imana, hakenewe abaririmbyi buzuye imbaraga z'Imana, hakenewe abacuranzi buzuye imbaraga z'Imana. Mu izina rya Yesu tuzamura ibiganza dutere haleluya, haleluya. Tupepe mikono Mwenyezi Mungu, tuzamura Uwiteka ibiganza nimba ntacyo bitwaye. Hallelujah! 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 Hey! Hey! Bwana sifiwe. Asifiwe. Tumuinulie mikono mtakatifu. Yawa Yesuwe. Tuzamura amaboko yacu. Hallelujah! 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 Hey! 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 Patusa daimoni. Izina rya Yesu. Amen. Mani bahumugisha. Tuzamura ibiganza duheze Imana ishubahiro. Dukomere Imana amashyi